Maisha. Wewe si mtu mzuri. Wewe, you're not a good person. Karibu sana mutegeri wa Weru TV, muthikiri wa Weru FM tuendene mubango ja chanza mukana kiri Weru TV mubango nja kugukia. Jojo ni mukondo jura tumba kutha tukiariria manto mwanya na tutitha kaire Meru kwina Mpangaratano sasa tutaanza. Kama pero kila ure Meru ruto ambiwe. Mtu asikudanganya hata wenye wako huko juu. Akwere Meru atikwenda thiri. Meru kutebui kutena bata ndiro amwire wenda kweja. Yawe ngwana watomana. Watoma nyaka chagua. Aweta wote makuje peke yako. Kuja wewe mwenyewe. Meru iko mbaya. Na usikuje kwa leaders, enda kwa wananchi. Hebu aramwirire. Karibu sana wadhikiria wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV kile mubango wa chancha mukandene ya Weru FM 96.4 ukirwa na Arua tuli na Secretary General wa KIAMA Kenopeo etwa Franklin Mwiti Karuti. Karibu sana bwana Franklin, thank you very much non tubotono na kanya na Arua kumanteria chia embe. Karibu. Asante sana Martin na Karimi County ibwega nonto bwa ompakanya tukwena Arweje twithira tukiaraniria na Meru betu ora twanjiririe kuwa tene Meru itetete bwega and that is our stand na itugwenda antu betu bamenye bazo tutenjana ira marina na tutendete kuona mtu akiangaratana. You see, leadership it's a gift from God. Na mwathani no ya na atongeria na atongeria wa thura wa kuma ke mwathani. Lakini at the same time rimwe mwathani na to ya atongeria rimwe kenda kinya bethro bare kanukia kire antu that kinyana ba Israeli bae kurito Misiri ni Musa baro kinya antu hamwe bora ya Musa ndo turitire nara turari ya tukanyira wa tureta Rwanda. You see, narimo bairirinya witarira mutongeria bongwa ora mwathani atendete and the consequences were there. Nande the moyo itutara atongeria tuwete murungu weya na lakini bamoto weya wa iri denje kane kanukia. So at this moment Meru ne kurira nonto it is the beauty of any leadership ne kuona antu iba kuthegea na antu iba kuirua. You know, supporters ba Governor Kawira Mwangaza bariwa ate babwe butetikia mwankaru ari Kawira Mwangaza na asindire atikia Governor Meru, and that is why any babu botora in denial butetikia mwankaru ari Kawira no governor, and that is why buri opposed kiro togeria bwake uto tetikia Kawira in governor twetikia Kawira in governor ria tweyire kinoru twinthe Kawira no tachielewa ati ngavana Meru. Why? Ntukwira twetite kwapisha Kawira. All them peace. Kinya the competitor bawe tibalakira itwake bonde ibeire kinya lintore ati CS. All them peace were there except Umoke na nari na Rutha. Ara Kawira atetikia ni ngavana. Kantu kwira twetite mwapisha twe ara to taking breakfast uteriera to metate arawe gatimene Kawira enda tweta mauru atura etete mbandi yete kina no aimbere mwanga tukinya kinoru ikaute komeshino mwatere moko hamura aya ngino kurika na nuraire munene. So from the one go Kawira ate lewete ke angavana teomonete ke women rep teomonete ke yana oyere manto ya casually up to date no tamenya. She is the president of Meru. She said she will work differently. Yeah, wewe wakati mwe tofauti na bora bwethere to bukiona bwekitoa na we awere ati ni governor asla. No, Mr. Amona bukinya president Ruto are the people's president. Aitana yana anto bonde. You see sometimes there are an opportunity yotongeria kinya scarcity remonere ta heshima kya mwanya ke leadership. But ndira wiringire the wall on the level. You see bibi to ma kinyanto wibo bakianga MP to na uturira anga na kwethia sometimes tebo nile hathi tumewapatia ate choka renge nara kwi manto ate choka kuthithia renge nande ngavana atolwa ninga ate kurika na boya buru amenya we ni ngavana te okolea batere kuthithio ni murea first gentleman lakini noe atire kana neo
nibo nonto kinyanga utomanaru my brother aumite ngakwira eta umbonye the sign that kawira are yanture ne yenu utekinto ke kuona nikiku Meru yonde watu itokolea na kwa na mattress is not a sustainable development project era yombo teviantu turi ariria mantu yara yombo mia kiandra buti kemwe to make matter worse mia kiandra buti mattress na mabati teuntu bombo tutethie for eitarira ya bwana echunge na mantu yara ya kuthithwa ibo ntoko mbecha cha Meru ichi utumika bubui ibo ntoko na mtu mwa ikirwa mbecha maita 17 antuku alafu watu ira itaithie kanisa kanicha icha Meru yonde ituiche kanicha uni imbiche kanicha rita mbecha imbinge ndene Meru yetu antu baita ground rent na ruteto paka meakorita ikuatea paka meakoya na ikuatea kawira is a bishop atibatere korongogia antu ba Meru na okolea na tukubure ndrui na support ya rimi ba mira na tonye transformative agenda yawe ya uchenja Meru ikariatea manto ya mandabuti na manto ya mabati na manto ya ng'ombe mwe pa person yatetethia antu ba Meru biantu ba Meru bakwenda kuona arimi ba mira bembe iba kwenda kuona kawira eta ba kolomana president kemera keke tuke kareka kuringa siasa day in day out antu ba ikwachi bakwenda kuona kawira ibatetheria na te production ya ikwachi yomba kuingia ito kwenda kuona arimu ba isindri bakewirwa na na ba isindri bakenyweria kinyare ya kiraito abakundachia imantu yare kuyongo yara kawira kuthithia differently from other regime yara utwira na kuthithia kimwanya ni okolea na ndaka nare kuranira njukwene yeke wau nare bishop that's the only thing era ngona indifferent you know sometimes yoba kwithro iri bobomo sana kuelewa mwananchi karemimbi ndano nto then eitara munyana eitara kiraito antobo kibara bataringire kiraito kura bawire atire tumikia tukuta kiraito no kiraito is unavailable kire mwananchi and then kawira to you niwe akwa very available governor mashinani tukuchiondea na mwananchi ntorene that then here owe Franklin no kodeta ate kawira are all over kawira mashinani tukuchionde aketha yatea imbecha chieto chutumika bubui iyo nangari you see inandre ukakolele mauta yara ya kuirekana iyo tumika inandre 450 million ina month in few mauta ke kwethi atia kutonyi itimbi ni mantu yare kwa yetaka thithia igembe no thiara tumbikia kuwa neyire na mbecha ira cha mwananchi tuona valie chio isibitare lare yetapu ngrendi isibitare mutu ate yetapu ngrendi ni rasi ya isindi yetoke mbetona yete kurura indroye yetake njembe tona ikinyua ibarabara tona kirura 33 mwankadha isofu ni biana bikunyua you see eta in our secondary schools in Gembe North today mweri yuratori every secondary school neko urarui every month ruwe rurawa every 2 weeks mwarimu na utura lori that chukuru cha ruwi au mete kurira private investors indroi yana kinyaira cha tiero ikira ito ikenya watu ndre like tunene mboa wete konyua why ne break down etera corrected na ndira butuira gavana ai mashinani aketha yate ai mashinani toke unyaroe mashinani toena barabara inje kana mashinani sibitari chiena ndawa okay karute ato tikiria funniest thing karibini atire ntirelewa niti ontu critics ba kawira one thing ira bakurwa niyo bunene buru ni mubango yo okolea kawira Franklin nari niyo kumari women rep mwankaru ari no endelele tino I think Meru bamudhura actually is one thing ira ya mwere kura tia governor so boyoro kibukarwa kinyana personal initiative ya mtu endere Meru tugatura you see kora ne kumblind neko idhantu ba Meru medho meao wananchi ba Meru ntekurea wananchi ba baingi bari below the average kimanto ene yakoni otoro lakini leo eta oya ne matrix oya ne muringeti yoro aya nira yomba kubwigira antu bana bakego yantu bocho wandi ne antu bana ba athiru ruje ne bomba kuibwigira na miringeti ira yaya niro kihutine
ne antu bana bomba iria rĩarĩa athanani ng'ombe rethananĩrue ne antu bana bomba kunyua iria rĩra nture nera turi arire mantu yara yomba ũteithio wananchi kawira naire ngavana kawira te women rep kawira kake yabaka akonyele kailemia barabara era itani amwira atiri this is how things are done nga utethere kuhakikisha mubango yondanjirerie iyo weta na mbere woni nkwayo na haya office nkwayo office yenene site no office you require so much kuhakikisha ingweta kuri investors ingweta kuri antu ba utethe kurita ngwe Meru ye ingweta kuri president ingweta kuri ministers be ya to invest Meru na tutethia Meru lakini endere weta president yako ati kuokolea weta minister yako ati kuokolea. Why can't our governor ethroe na mubango sustainable akomba weta akareta chiri minister for energy tutethia Meru etu tutena stima ndhimbingi no ntonto mona na wahome minister roje tona ndramsi nene ndene ya emberere etu kawira aria ineto kolea werasi ukitanara muranga no kona kangata kawekira barabara lami chia market chiawe kawo kamathoko in a very moderate way embu the other day kwa madam barire okuona stadium yokero na mieri 6 ne kithira changui ende natu nokatuite kabati kaende kabati muratonda kayura kawira na MC yankuire baringiro ba MC betu bakinyero barokia njare why kiogora DMK no werero ikawira akwe kyani nake ire okemenya kabati kaende ngekuoya euro nani karote kire na beya ba ukuma case loga ni kawira yobera kabati no rikana Meru reba DMK bari na motion no rikana bwana inchi barumete MCs bakibera ibabu kwangaratania mama ankuire MCs barate kabena mama baba ingi na kedha ndreda kawira iba this from me mimi ninatangamana na hawa watu tika ya ikankoro chio chige kawira kakawira aba inyire na atwika ende no konora ra inyete mwenda ithili no kona kabako kare to nyaka kamati neru antu ba tu kareta konka agere to kempuru na ndre bono te wongi kuringa na thina ire ntukwira ari amuchamania maua keire kakamati kabako MC ke ya kakamati tumeleta kana ke ya wonka meiko the youngest ko kana kalabati ko nya akena cha akakuria yere akengere kyani na akere to onke mpuru karaiyetira na ndre beweta nakurindro na iba akethanirie ntukwenge so bro kweria kuwa ni ati MCs batena kawira batena kawira kaba kwenda re miaka wira imuntura wa so excited very fast kinya winga tororu are angeto mwinira aranga mwira twina we kaende kabati ai mboya na ambigire kiondo ena una twanjiri wita safari no excitement yete weri antu baretana ate koloma amenya antu bamobomba kuthabe yeto muithia kana bomba kuthabe yeto mukiria I wish kawira stick na mtu yanto ethingia muntu ro mukwirire from the first day rera impicha wa to ethingia akwire noe aita Nairobi to ethingia akawa woni ba muimpichi inyanga thanu eteke unteoya na aru airira keoro. What do you think with one imbithina in athinera umire wena incompetence wena to ethingia incompetence yao kawira etekera bwila piunde akethanu inyete ke women rep ba Kenya bonde akiperform. Oh really? Burua akiokolea me that kawira manto ya socio waka amenya na yau lakini manto ya yanga finance ekana yayo that is the only problem na MCA barankwire pate ara ene kaba kwenda kawira by ara non to kawira she's more than a man ake akwamua kuintimidate ake akwamua kwenga ai kuinga na TV eke akuinge na mindi etawone anto baka etawone anto baba tethaia kawira kwa appointment ministers ibari ku baba toma wangi round wita kuria minister ukariara bara yo kariara tukwera tware sagana ukiakona anto baba tutisha sagana me was sitting next to some people there ibo bakarita mbicha ba ambonya olelia tunyuete chai utebingi twenda iranga bana iweta kunyo chai noe toria kwa we ibo ba okira baita kuina narambere iba tu oleli winda endere ngani ara minister riu olele muntu ro kwa no endere muntu etara minister o achi criteria reko
Madam Governor atubai. So karuta twetikirie Meru ina thina na kure nyoro saba Meru ina thina to DG bateke mwana governor which way Meru na twetete mbanjereri obwira rima mwathani na ya antu ndrinje kane kanukia kenda bamenya utara mutongeri kuatia kenda antu bare ko tumairo kuthanu mbecha baringira mutongeri akura thina ira tukuona Kenya na thina ira ire Meru kinya na MCA boko na baikirwa kiondro ene ba tebingi ibara baurire kura muntu atumire mbecha kura tuika the right people batatarirwe antu betu barakacho na mandrabuti antu betu barakacho na wokero to nyumba barona batara muntu a ngavana bonde ba wokero nyumba tunde ni antu bana ba wokero nyumba Meru ni antu bana bakuthithirwa mantu yara tona gwa sinema ira tatito bado mapema nene mwaka yo athira yo no te mapema my brother it's just one in mapema ka mbecha ito aicha mwaka ya 2022 2023 cha itireko in development ireko bariwa kabarethire budget ebwithitwe ne bara implement nande ina bethire budget ethithitwe kwenja ithima biatiwa biti kuiputo nyoru atire Franklin tuthome tuti biashara twachokera twenda kumenya kathina kongwa ka Governor Kawira Mwangaza na munini owe Reverend Twethingi nimbi nonto Twethingi ariwa kuma mweri yule batethire to baikimwe kimwe na Governor Kawira Mwangaza ariwa kinyana achunirwe ngari obisi cia cia ingwa antu bake babutwa barandikite atetheria bake babutwa. We would really want to know the nayongwa nimbi and what is the way forward na untubura boy burubombo karekira Twethingi nimbi maybe impeachment Governor Kawira Mwangaza nonto of course and MCAs baraba ingeni bombo mwata baru especially bare elected bond enabo so Twethingi maybe omba kwa impeached ya deputy governor wa Siaya tuchokere zenye meka itati kura kiro na arua tuna Franklin Mweti Karote secretary general wa KIAMA Kenope wewe takuraya music What happens when a kidney failure nekinya point ukaremwa kupasa kuuma ukaremwa kupasa out urine kabisa wale mo pass out urine utakuwa na biya you on the fluid wende utake rote no rotura ndenda be the test dona that sense danger nonto inkomea results bribe atura kumira ndamenya can't check liver
ini ngongo osiera ndavithia LFT ndona liver ete mbaya ndavithia kidney failure ndona iko na issue ndacoka ke daktari re bidi mbajereria dialysis renge ndavithia dialysis de Nakuru 2020 my brother offered on kidney transplant ndasema is the best option that is kedra wina donor na donor edre willing kiri muranuri wagurwa no batikuta wina freedom eku tibwega gukara uti free na mwendo wa nonto nande piurite kabo akara gukaranagia no tiomba gutege yani utomba gukaria muntu munene mutegeri wetu akeja kudo ate ku respect te mwire gwe ethero nyi mwari ukuga nagwe ate uga nagwe kairi kwa ukira kirio katwire akurubeto ibatige kuga nari boundaries kana meanka ndene anja ogwe we muthoni na muthoni no nthoni oyu chira chigwa kwinjire kwerekania muciari ukamwira te kwigukera muciari athore tukena tukena tukiaraire matuna kumenyera mwekuru nani mwekuru waku muwite turieto turomba kuigwa wa muita akaigwa na akenete untu bubu bakutuma ukainyerie mwana mwanka ketho akieba ibanira mwana ugobuga atamanya we muciari no bati utega ukona kethei mwana umwari agukura mwana umwari na kwenda gutumira twinto twatu tumairo mwana umwari na gote muguraira tuaresema tuzaja kwamba gwita guchikia mbere ukiona yako chiendia thaira gwitire gwitonye kimuthaka mbere ni atakugura mbere gakambiria ginya gukumena ugitonya ngura none ri understanding iriku mwanya abatikethwa nayo mama ugetikirie gutona ndene ya ngurano utije kethira nkoro yaku niendete muntu gugwega marriage ikumaneria nontu ningi utina wogeta gwithire mutegeri gwetu maisha jai muteremko miaka wira ari we na ntho baingi muno na mutuma atenda ku expose thirikari yo unimburia batu itorumiro tweto bakibiri tweto akobia tweto marito yonde no tinya ntuku imwe. I am telling you the truth. The last day ya woni kuonana na mutuma metho kwa metho kana umona ina function to chemanire na mutuma mathiko ene ya kaliunga na au ne othina cia mutuma cianjiririe that day mutuma kuroma ankwire bwana ichunge mea tuiwana siasa no itoka thoma the mood of the crowd ukamea kuiboka wa withike kisiasa kuiboka aria uirwembu mutuma arathoma the mood of the people araria with a lot of wisdom arachoka areta rakarambi neka wira ne antu bara patete kache bakira omukinya akira kabari toti wau na kurumire wau na uchokerie wau mutuma kuona antu bonde ora bari otokuwa imbe ache thirikari yo arire na ume araringirwa mbe arakarambi noeka wira enda mutuma roma anjiria kurumanga bampuru anjiria kurumanga bamwenda mbijewe bakalembe ajibaririe barona ni lwa thirikari tete boya mutuma arire with a lot of wisdom na ntuko unerero na arere con defend the government na une othina ciake cianjiri cio chuno ngari it is true ngari yetere me deputy governor ato ngari imwe governor na ngari chaitie mwanje imuma nyuma deputy governor na ngari ithatu it is true mutanora wetithagia ngari na chunirwa ngari yero ikaire ya eramira endwini achoka wanga kaya enda cia achore out bahati secretary owe nengiro obisine poe kamati nengiro obisine anto baka anga family yo ndronere ndwini kiongozi yoro ariwa mutuma andiketa anto ba family yo mutuma nakawira no andiketa anto ba family yo. You know, Karuti, it beats logic. Why are we praising nepotism so much in Meru County? Yet, Katibene, in other public offices, nepotism is the way to get ea na kwa yana etetegeretwe
Nande Why is Meru exceptional? Reranda yeru me anko ire bwana Karimi County. Nuchi nyoka ewa wangu inya uwe. In one or the other, kuyo umbo please mtu enu kinya kithatu kuya wa mweka kuraya na aratu anakaa tu anafanya kazi na huko. It is very important that charity begins at home. Tute kureana na bu. Lakini mama ngavana ri. Na atia omba kwithwa na moral authority ya kuua mutuma ne antu banja yo andikite weras kawire na sister belle bamuthiurungirite Nyungwe kuthekela Amerika. kurungi uroyer wau sister brother in law ai wau cousin wa mukuru tunarathanirwe chief office ende no reko andikite Nyungwe kuthekela Amerika. no andikite atono na bamu na nkona antu bamo baumite mbere mo sometimes it's beats logic rira nkuona mtu kinyota ari na kura ya I would like to ndenda kwira Romano mweto kinya mutumaga impeach ruyo kawira ate moya deputy governor nande nareke kukara haina nareke kukara office era eta ikiona njare mtu netete kwa nande nakwenda miam aratureta ara kwari ora kendra rira maybe in case aje na kuona yaka kangre mwere ode impeachment ire kwa na nya mutumaka impichwa achoka o deputy governor wa Siaya ankorie mweti mantu yari kaira tuikire ni about embe versus dirikari kana embe versus kawira kana embe versus cement no. kana nyambene versus cement ete ikawero kwenda create such scenario I think ibabu kwenda create no nambi MCS baro koloma ba koloke 500 million sia kuthithia center cancer maua barera na no ntaku na cancer center Meru tuthithia ni another center cancer rutero arwembe ero nyambene kenda ndora umite tigania na nyambe na igembe baito kuyara bateka ya Meru plus nyambe bora kawera athitherie aritere center cancer ari locate mbeche ira achikia rutere rwa buri ngoria muntu akauma nyambene aite buri ara utumira 300 shillings ngarama na kuro utumira mana 5 ya 6 yora umete kachuru nora umete athero roje na gaitiburu au meau aite kibirechia au meau ya Meru whereas to ina cibitare nene ya maua ara center cancer kiomba kuthithio na iba lokete mbecha arabachuna araende rutere rwa Actually Gembe is leading na cancer cases. na kinya research ire thithetwe embe nio itongerete na mantu yau to make matter worse governor aratuchuna center cancer secondly araua igembe ni kwaritete deputy governor arata igembe south CC kinyomwe na arua igembe south ni erekurira no ntopo ai itena muntu wina uwe kiri thirikari ibare ya secretary bachunirwo ni itire ibarare na deputy governor in deputy governor oritibwae atena uwe thirikari neye iceremonial mbera deputy governor otitare ya secretary. What is your problem umete gembe north bwena CCs bele what's your problem kubiria kwaku woni tena thina na kutha tu na CC bele thina kinya tugetha twina CC iko na county itete boya ina maana gani tugetha twina CC na batena power iko na maana gani batu torirarira ta itumu ari CC ndareke moto kwa kweka ila kathukia tukwendrotethwa na command ya CC ake ya ndhere oro kaila kakabwithwa na arua CC batu na boy CC batena uwe ate ora tissue ate ora roe ate okunde ro thiringi thano why iba chuniro ngwechi onthe kawira no procurement officer no murio roe no murio tissue everything bidabithitha gwa CC ate na uwe thirikari ne because ni governor Hanson ankwire bana actually ora arawire atirika rutengi wita arawire aka make sure otigintu ati kumenya kire kiwita na mbere in every department na arawire hapo kamenyerio ritingwe bwa we tofauti ankwire you cannot be a bishop we praise and worship team leader ne owe asha iwe moringe okimbundri iwe mutali osandaka na iwe muthurani osandaka ngu ya kumira
ngwe ni enda delegation bwana mwenda bwana ndula ende ru thaibu enjirei kwa anto bange be nara TV ne bakurita ngwe kure muntu wengeti no kuruora ngeti ende how can you be weapon list iwo turuorera ngeti iwo ruoreta tha waka chai ende nataboka iwo wengi round iwo guthurania nataboka itani karute no ntukinyoro nyamwambi manyara abwire kawera atiri naite athome an example ke bases lembarire na baba igoro na ba mwegoro ronge ore kuronge tu eno achani nare ke kurita ngwe ngekurutia ntora kawera is an governor na thiate protocol nende kwerwa thine kawera ikure akwerwa na weka antu barabandi vaisa nabo bowe ubichine ende nataboka itana no gavana meake itana yeah, how about bukire kawera arutengo ici yake for 5 years 5 years tiathira umwe kanyathira ka wiki maikime to akira kawera egira antu bameru kala ritho nika tubatere kwera antu bameru nika tubatere kwera antu bameru uranthe wita we cannot survive on okolea no mwanka twera antu betu tu survive on okolea na atakawira omba wetu karomba appointment with the president kwa tuika antu aweta kwa rire mantu ya okonie weta na mbere kwa Meru no korea kumbrief MPs weta bokoloma bona imbi weta to present to the president webi weta weekend mbere president I pet politics. That was a miss by that was a bad one. That is even to go incompetence oleli other governors uraba kudhrani antu boba eta kwa rire mantu ya konie project. But to president ka ko launch housing program in other counties na tunokatu ya to nangava na wezi asene arwete na senator na arwete na MPs na kurona MCAs or maybe karote bukire ora mwambi manyara abure yoro ibu batandikire atanda katumamire to mtango imu ibu twinthe tukamamira lakini tukaria tweka yatu ukaibwe kenyinyila ne rumiga ne rumene nandi tukarea kunyinyila antu baba weta bagathanu matrix ire bakaina kwaya antu bakona yako ingwe kurito Meru muno bitu kwenda Meru indrawa bitu kwenda Meru ibarabara ibwethwe bitu kwenda Meru ne arimu baisindi barabara ya wambecha buboye itara kira itu ibakuriwa bitu kwenda Meru ni morali ya nurses and doctors yethero ereuru tunde mantu ya thoki bukari na nurses and doctors irobuye ya kumenya mantu ya kuendelea ngui advertisement ire thithwa mbere kinya public service mbondi ekoloma kuthithia verification ya birabi ku apply wa anto ibahero ngui marito yaretero ke nurses 157 117 ne ngui public service mbondi is ceremonial everything is ceremonial bonto kuona muntu aka act mieri kendra against the laws of Kenya, the engineer, I acting public service board secretary, achoka ka approve renge, reto remwe, yate enda cho yelle. Kinyora ko enda cho mareto yelle, you choose between two. Ire more enda cho ka approve, no ntone antu baraba ko monena ko enda ba stamp authority, ba didiora ko enda. Yeah, so you know, Franklin, MCAs nibo bena primary role mandate ya oversight governor. MCAs ba 45 bara bathuri na kura bara watanira na governor. They are okay, but watiri mantu yetete boya Meru. You guys, outsiders, in people complain. Koko na yaka MCAs te araika. Of course. Na ba 45 bombo choka bana na ka mwanja. That it goes. In the former regime ibana ba chokere. Kawera akaina nabo na akaana niabo. Secondly, teka babui muno. Ne bamma badhoki o mpara batebua. They cannot even hear. Ne antu bamma badhoki mudhokire yu tijo kawaida. Kabakinya baba koroto bamma baiba kwaria o marimu. Na ate ombo eta kondraini na gavana. Mtu kuriso ni bobo ya buru mtu boyembe. One ikamati yako butwa. Pia yako butwa. Bahati yako butwa antu beto bakurito aba ikwa kaguru ko nyacha ai bate kuritangwe ikaguru bari otheri bochuna center cancer ya $500,000 alafu wona no kuthwani na akiri ciaku ukawa tuko hapa tunanyonya imbio wonka no tebio wonkoreta kiri antu benu you know tera antu batibuta wa kwe mtu wetu wa George Kimathi arari chief officer wa roads ina atumi compulsory leave no kuma buri na ubu kwina uko abakawira mwangaza and nobody is talking. Ibongo kwira atire
wori MCA mturo kubutwa na te otumbo kolomaje wa no ko so close to the governor omwira omuria na te kokara mya muntu ne ta ka vetera muntu oke akawatire ende twatire muntu yo tuigire ni unge kinyo kuma ntore ne waire ko lakini no etapo akoloma kawe na munene ote kuthigira chie kawe na ngavana atendra kwirwa wito mwira agutebua no raringira uyu mantu ya ate kubua wewe MCA namba ya na te baba ange bari wa ingilero nja beta bathanwa million ngiri 16 kenda bategarire mantu ya kupora mbecha kura kwi county ne bwana gichunge MCA bau ukona ya kaipa kwa mantu ya buya tebui oria opinion leaders ba Meru leaders ibetwe MCA te ne batongeria number 1 no kinya MPs te batongeria number 1 ba Meru kato ba selected among the few barabaromba lakini we have so many other competent leaders by netho anira Meru rere ya kuloki kinya barabatari bamwe okona kwe mutongerio kuthetera mira kwe mutongerio kuthetera twana twa Meru kwe mutongerio kuthetera ikwachie kwe mutongerio rinara okuthetera ana betu baraba ku ba utethu chukuru rukire thas na oro ni antu bena akirichio nande we have so many other leaders ground bomba weto twakoloma kiorio kya Meru kikoneka twina atongeri bomba weto bakawatia mama kubanga thirikari na thirikari yeta oneka mama Okay. lakini ende kwa yeta arirwe myaba abange bonde batare i present worship team kwina ya mama etemu angund linda kana muchore mwa bwana echonge noro pointaira makosa yaku yamwe na yamwe toro kurie kwira mantu ya bui kinyari ya mantu ya tebui na inkwenda mpuro na rerere ruto ero mantu ya tebui Meru ogeya kwine ro MP kana kinya atongeria bange baraba thirikari neku au kurero bakwira Meru ne bui na Meru kutwika tutiona development Meru etete boya na Meru ne thoki na bishop ba Meru ibamenye na atongeria ba Meru bonde ibamenye ate Meru etete boya na etete boya renjare ne cia bishop. Okay. Munene Samaritan arikwira atiri ariwa anataka rutea kuwa kweli akawa kotomi akawa atiri kaende kabati speed in 500 kilometers per hour. That is the slogan wave shaking my friend Karute. Honorable Brian Mudhaura ariwa atiri hello Martin and Karimi County Salimia Karute Kawira, she is incompetent. Karute anaongea point mzuri mama should come up with a project that will transform Meru for the next 15 years. Nicholas Isaac Kakawa, but Kawira is lucky. 95% of Merus are vulnerable, requiring the Okolea nonsense. Akawa mulikata kiraitu wacha kiwarambe. I won't be surprised if she goes for a second term. Tukubali Meru iko nyuma. What if Kawira antuba ako Nkoda kuthoma SMS ile aja kwa very true health workers voted Kawira. I think I agree no wa governor ni mama and stood with her all the way, but different people are enjoying the fruits. Kawira has no time to sit with the unions. Too bad to hospitals hakuna madawa pia. Unge akagwa salimia our upcoming leader Franklin Jr. I like his wisdom, more grace. Mheshimiwa Judy Mwenda from MUGENI. Yeah. So you know antu baraba ingie kulingana boy Isaka kuwa hao ni antu vulnerable na ni boba kuita kwa matrix bambo boba tama amira matrix uturone bo they are okay with that, and that means Kawira as another 5 years after this, and they really don't care about roads and water. A total lie bwana ndola ote muntu remeru eyo tama amira matrix tuito mbonyomwe ombere twetembe ombonye muntu te matrix kwa we nyomba ombere muntu ateona matrix ya mama ira mweka kana muntu a mama ndi akuna where on Meru ere ku maybe by tweta turokana na Samburu na tukaende view lakini te Meru we are not that poor tuteritio to bwana Mwenda nande bwana ichunge Meru tuteritio no te muntu te matrix nyumba kinya baraba kwewa indaka ire ko ire wititho kilengo na rai kuine isi te matresi muthaka wembe o Kimeru oweta atu etondo akari wa mana tha tuntuko ateona matresi ya kumamira it is a lie batue kato tumiro bobo Meru na Kawira konere weakness ya Meru. So tell me then nito to muchamano yo Kawira yo Okolea yo kedra yo yuri now with no mobilization Raila ra president no tere muchamani yo awe Kenya yo te uyura wani antu ba mwabe ta kuona
Mantu ibendete kuona bwana ende na tuwe you see nte kwenda kweta area simu nuche kwina ngari yo kulugera na batura nturene bonde wita kuona ngari so kwikinya muntu kwithwa ne yite nturene antu bonde batura kuona ukwire wa champuru ate nantu anywhere bamwendete na batemwendete mpuru wake ya bonde batura omona nandika wira no ntobo itimbi bibi yawe kinya winka ibwe nture na uno kambita tu na kinya ntu abaingi mbichi beta michemani neke betete kuona like yesterday one of our leader atombere ku make ke muchemani yo executive to review issue to are na che friend cia nek no ntobwai netere kuona imbibi kuendelea na ukawira ari netere kuata abare atura na very late ende utanto batendete bitimbi uriona mwekoro ariringa wanu uriona mwekoro ariringa wanu 8 njukwena akaringa wanu 8 uri no uri kutenda wita kuona sinema wiki thitha chukea nine so imwe sinema tweta kuona na kuona mea it's remwe kimbondie kanisa into instrument ira cha kanisa utotenda kuona reverend ura uthoranithagia the senior pastor of ite family atutumirite rukire arafu tha inyanya no turinge na njukwene na maiki akiwa mwana kyangu kwira wendo te wendo endre mantu ya mwe utotenda wita kuona asiende mumure ani apostle alafu ntona it is very amazing kuona aho apostle akina rwimbo rukaringwa ukona bai tema na yana mwekoro then ngavana yake amatuketa ukumilate hata akaidia ututenda kuona sarakasi yu ende antu bateta ene kabendete kawira kyanine mono pamubeteta betete kuona iti bipindi cinema ende mero netete bobo so finally bwana Franklin tukithiria stand ya Senator Kathuri Murungi ni iriku no ndinkumya ibwara sena Kathuri ya maingi stand ya wenembi kire mantu ya yothe kukuro ya deputy governor ni kurari na scandal ingine watete mwanki bonene sana ya kire obichi governor Senator atirari about all this you see we have a very sober senator muntu gomea roach yawe na uritingwe bwa ora bo batere kwithira bokari muntu olele tu Kenya yonthe ataro ari deputy speaker senate na muntu utumwa kinyare bari na Nakuru baitete bogere na kunyo China meate our senator nari taki mantu ina yakonie power energy what na narachokere yoro na uwa akethwa akita statement yewe ukoni mantu yara yetite na mbere ndene miu na bwana ichunge boke yakolelia the first person ura wetire barakarandi na kawira ari kurikio taro isenator Meru and then the other leaders barathiata au baichema na yenwe and the senators are good heart na intention imbe acha Meru ibonto eragia mea katwina ngava no tendete kuirwa she is all knowing aichi Bible akamea Meru akamea ndrimbo chionde mbothi cha Murungu na irarire ende katwina ngava na all knowing atendete andivice mtungi na atendete kwa ngaindende ibonto kuona isa in line deputy governor a very superman ibonto kuona isa in line the antobara bena brain directors ma CEO kwa tuika ibwa kurita itokwe na thirikari abataketha kene na batithwa barugwe na thirikari aekira antobara bakwayeke praisers bawe abekira mbere yau kiongozi ekwira wita wike kimama nkithiria ndenda kwira kiongozi atiri kiongozi no potozete kawira nai no kuona kiongozi no kuona niki no kuona a few people baraba uma thirikari ne bakila kireye ende kiongozi we aurete mpe mutumwe ngwa piu na kinyengwa kiongozi atethwa deputy governor kiongozi biendra ni mwata yo antuko na story kathire kariu uraibwa kiongozi akiwekero thirikari ne mama ngwe kiongozi kuria na waringete mpe ndero ndrone raturite kwari aro mbere na no wotura kuruma antu banyambene riari ingi wira kapo kwenda kuritonene na aburi apo boende maiti na banyamarwa kiongozi is one of the people barabateomba utongeria wita kuraya why okay akungane psychology na Biblia okurani nantu kiongozi na ichiruteto na ari pastor alafu eno njanja bobo bunge boka psychology kanini na ndeto tiriki to wetu nini utherio twekira kawireri nene kandirie nkiwa atiri twenyume mutume ana ko yana antu banyambene mutuma ate ara na rito ryawe na ra family ntu ethingia ari ara
nonto anto banyambene baringire kawira kura nonto natare mutano umwe are deputy governor atongerie ba nyambene bonde twinde twenyume mutuma kukiura kana gukiara na kawira namenye akiawetera weterete thirikarira watiriria maromba imutuma bishop na reverend bakire mogala ukaranthi babanga thirikari na bibilia riwarira antu bara bairite bautongeria antu ibatheka Meru ikegurire tongere tu bishop na reverend umenye kawira no turi oginya 2027 engavana akeoche tha mutuma Really? kabisa What might Is that happen? a eana kwea Na tukumbuka rika. mbere thirikari nä irawatĩrĩ na maromba imutuma bwayele akä agåthwania antå banyambe na atå wä rä tue in case a motion nä kä agå ya rä ngä kwaga wä ra ä te atä rara arä tä Thank you.